Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe wowe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2025. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye Umushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama. Uramahoro? Ni amahoro Mushakamba, namwe murandi? Yego, natwe turandi. Ndumva twahita tujya mu makuru byihutirwa kuko tuyakoze dukereho gatoya, ariko twashakaga ukuri kw'ibiyiriwe bivugwa. Yego, reka turebere hamwe ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu Mushakamba. Turarebera hamwe ingingo zigera muri 5. Ingingo ya mbere, FARDC yananiwe kwisubiza Masisi zone. Ibyo turaza kubisobanura neza mu buryo bwimbitse. Yego. Ingingo ya kabiri, abarundi benshi abarundi ariko ingabo z'abarundi bari mu misozi yo mu nkengero za Ngungu, mu gihe umurundi wafatiwe Ingungu ejo abiwabo bamwemeye. Wabonye amakuru avuga ko bamuzi, ngo bagiye bavukana ari 3. Yego. We n'abavandimwe be 2 ngo bagiye hariya, ngo babajyanye Mushakamba batazi aho bagiye. Makuru yabonetse. Ingingo ya 3 rero turareba Kongo yahaye gasopo ibitangazamakuru byo mu Bufaransa bikorera muri Kongo, ibibuza gutangaza amakuru meza kuri M23. Ibi nabyo turaza kubijyamo tubirebe. Yego. Ingingo ya 4, Igoma ibiciro byazamutse kubera ibitero bishya bya FARDC kuri M23 byo muri Masisi. Ingingo ya 5 rero turareba imiryango mpuzamahanga yashyize igitutu kuri Tshisekedi kubera kwica abakuruna. Cya gihano cy'urupfu cyarikoroje Mushakamba. Reka tudatinze rero twinjire muri iriya ngingo ya mbere. FARDC yananiwe kwisubiza Masisi zone. Yego, aha bimeze bite? Niba ufite amakuru uraza kuyunganira kuko nawe ufite andi ndabizi. Yego. Ikiriho nuko imirwano nibyo abasirikare uruvunganzoka ba FARDC bateye M23 muri biriya bice bya Masisi zone. M23 ihangana nabo kubera ubwinshi bwayo, ariko irwana nabo mu buryo bwa tekinike yirinda kuba bayinjirana. Yego. Amakuru rero nubwo batangiye bavuga bati yakwirakwiye ngo Masisi zone yafashwe, ntigeze ifatwa, ndetse n'aka kanya bari kurwana bwana Sentama. Nibyo barimo bararwana, ibyo uvuga ni ukuri, kandi baturutse impande zitandukanye, ariko ntacyo barabasha kugeraho. Ukuntu bimeze rero hariya, ngira ngo abazi bamwe bahita kuri Imara, ni ku ishuri rya Bustani. Baturutse muri ibyo bice, ni Institut Bustani. Hari abahazi kuri Imara, njyaho na mugenzi wanjye yahoze ambaza ngo Institut Imara ni Bustani. Iyo ni ryo zina rizwi cyane, rikaba ari ishuri rya segondere hariya. Yego. Aha mu bice birebana n'aho ngaho niho baturutse, ariko M23 ibabera ibamba. Baturutse mu bice by'epfo, ndetse ni bamwe bahunze, bariya bahunze za Gatare, za bya bice bya Gatare, Kaniro n'ahandi. Yego. Abo rero batera hariya, ariko bagabye ibitero ahantu henshi. Nibyo, bagabye ibitero ahantu henshi bateye hariya Masisi kuri teritware nyine, mu bice birebana n'ahari iryo shuri rya segondere navugaga Bustani. Abandi bateye za Cyugi ni hano unyuze za Kibabi, ni Kawere, ni inzira za Kibabi zerekeza ujya kujya nk'Igatoyi. Hari n'abaturutse Gahongore ku musozi hejuru, uriya musozi, noneho bamanukira Irusheberi. Ariko ibi bitero ntabwo byabaye umunsi gusa, byatangiye kwigaragaza umunsi w'ejo batera hamwe hariya za Gasheberi. ariko biza gukomeza uyu munsi baturuka n'epfo. Yego.
hariya rero niho babashe kuvuga ngo bafashe Masisi centre ariko ntabwo bigeze bahafata. Arega hari agace barimo barwaniramo nabonye nk'inkengero za Masisi centre, yego, ku buryo M23 yababereye ibamba, yabimiriye, barwanye bimaze umwanya munini, mu masaha menshi, ku buryo bigeze no mu masaha y'umugoroba bakirwana. Mperuka kuvugana n'umuntu waho mu masaha 12, saa 12 zirengaho iminota mike bari bakirwana. Kuko birashoboka ko ubu ngubu imirwano ishobora kuba yahagaze, tukaba turindiriye bizaba ejo wenda no muri iri joro, kuko akenshi hari ubwo bakunze kurwana nko mu rukerera. Niko bimeze. Ikiriho bwana Sentama ni kimwe, yego, gutera bateye ndetse barwaniye muri ibyo bice ariko ntibigeze binjiramo. Yego, ntabwo binjiye. Amakuru y'uko bahafashe ni ikinyoma. Ngo buriya abanyamakuru benshi bo ku mbuga nkoranyambaga n'abandi bari kuvuga ngo hafashwe, bakagaragaza ifoto ya Masisi zone ariko ntibagaragaze umu FRDC uhagaze hamwe General Byamungu yari ari. Yego, ibyo bikagaragaza rero ko icyo bigaragaza ko ayo mafoto bafite baba bakoresha ya teritwari ari aya kera. Yego, ni aya kera. Hoya ni n'amafoto no ku mbuga nkoranyambaga wabona, ariko ntawigeze agaragara ahagaze aho generali yari ahagaze. Yego, kandi iyo foto bayikeneye kurusha ibindi. Ni ikigaragaza rero ko batahageze. Yego, urugamba rukomeje, ni urugamba rurakomeje. Ngira ngo ku munsi w'ejo hazaba hamaze kugaragara amakuru y'ukuri, niba M23 yabirukanyishije cyangwa se bayitsimbuye cyangwa bakiri aho ngaho bakiharwanira. Ikivuga ni ukuri, ariko iyo urebye ibirimo kubera hariya bigaragaza ko atari ibintu byakemuka ejo gusa. Yego, ahubwo iyi weekend tugiye kuzinjiramo ejo bundi izaba ari weekend ishobora guhindura ibintu byinshi, dushobora kuboneramo ibintu byinshi. Umuntu araza kubivuga nyuma, turaza gukomeza tubivuga dukurikije ibyo tubona. Ariko rero mushakamba, FRDC turayimenyereye imikino yayo. Yego, iyo batangiye kuvuga izi ndimi, reka nkumvishe ibintu barimo gukwirakwiza za audio. Iyo batangiye kuvuga ibi ngibi biba bigaragaza ko bagiye kwiruka. Wumve audio y'uyu muntu. Arayisibye inshuti yanjye. arayisibye narayifata, ntabwo nayifashe. Wibagiwe kubanza kuyohereza ku ruhande. Yego, ariko ikigaragara ukuri kwabyo ni umuntu abeshyaga ngo ari Rucuru. Arimo avuga ati genda Rucuru, ndabwira leta twishimire iyi ntsinzi ariko bakomeze bihagarareho, kuko ubwo yabwiraga FRDC. Jewe mbonye imodoka zigiye Masisi. Yego, mbonye amakamyo agera muri 15 yuzuye. Ejo bishobora gukomera bikaba ibindi. Muri make nibyo yavugaga, nubwo ayisibye iragiye. Sentama rero ikintu nakongeraho. Yego, impamvu abona intambara ari kugira ubukana imbere ya M23. Yego, ubwinshi bw'abari kurwana ni Abarundi. Yego, ubusanzwe batera M23 ikabicamo nka 200 ngahe bagasubira inyuma. Ubu rero bari kubicamo abo bagahita bazana abandi bo kubasimbura. Yego, bafite amaraso mashya. Niko bimeze. Bugaca bongera bakajya kuri flow. Yego, ni ibintu biri guterwa n'ibihumbi byinshi byaturutse mu Burundi. Bari abaturutse Somalia bahise babazana. Hari n'abandi batazigera muri 2 zinjiriye Uvira, bazanwe n'indege zibanyanyagiza mu bice bigiye bitandukanye. Yego, ariko M23 ngira ngo na makuru bifite, ndabizi kwirangana na umunsi umwe iminsi 2-3 birabyagize. Ngira ngo iyi ntambara ubukana, yego, bwaruta bwabukana bwo muri Bwiza Gicanga. Icyo uvuga ni ukuri. Icyo uvuga ni ukuri. Ntabwo byaruta ubukana bwari muri Bwiza. Yego,
ngira ngo ntabwo byaruta ubukana bwo muri Bwiza. Ariko reka twumve aka kantu. hari ubutumwa uri kwakira. Yego. Reka wumve ngo abahungu ba Gisegeti. Abahungu ba Gisekedi ubwo abavuga FRDC n'abayifasha. wumve ni umuturage wa hariya. ngera akavurime. abahungu ba Gisegeti imihigiti gusira aho ngaho. ngo abahungu ba Gisegeti ni imihigiti. Imihigiti ni ururimi, ni ikinyarwanda cya hariya. Yego. Umuhigiti ni nk'umuhirimbiri. Reka twumve. yabigishije komedi kabisa. cyokora wabashaka mu bantu bazi gukina komedi yababona rwose. ayibeka umutindarota ibyo yabawuca bate aba barenze kuba batindika. ibyo bifuza ntibazabibona. Bamwumva? ntabwo Imana yabemerera. ndamwumva nubwo mwumvira kure ariko ari kuvuga ngo bararota nk'abatindi. ngo Imana ntabwo yabemerera ko bahafata. Yego. ni nako ngira ngo ni nako biri. ngo umushonje arota arya. Yego. ngo bazi gukina komedi gusa. Reka dukomeze tumwumve. zikura nyir'imyaka mu bigori kabisa. ngo inyoni ngo ntabwo zijya zikura nyir'imyaka mu bigori. ni ukuvuga inyoni zije kukonera ntabwo zikagusanga mu murima ntabwo zagukuramo. Yego. imbeya uzize arizo. imbeya ni inkende. ngo ntabwo ngo yagusanga mu murima wawe w'ibigori ngo nirangiza ngo itwirukanemo ngo tuvanemo. zirona ariko ntizikaba. ngo inkende zirona ariko ntabwo zigarurira umurima. ntabwo zirukana nyir'imyaka ngo ave mu myaka ye. zirona wenda bashobora guca uruhande bakona. waje kwiba ni umwe no kona. ibyo nabyemera. ndumva icyo akora ni ukugaragaza ko bari guserebura, bari kwishima ngo bafashe ngungu, bafashe amasizone. avuga ati inyoni ishobora kuza ikona ariko ntabwo biba bivuze ko yigaruriye umurima wose. ntabwo yigaruriye umurima wose. ngira ngo ni nacyo gisobanuro cyimbitse. ariko ngira ngo byose arabivuze uyu muntu. turumvikana. Yego. ngira ngo uyu muntu byose arabivuze, abisobanuye neza. kandi uyu ni umuturage wa hariya. Yego. twakomeza. twakomeza. ikiriho rero ni uko Masisi bavugaga bigaruriye ntabwo bayigaruriye. ntabwo bayigaruriye, n'ubu bari kuyirwaniramo kandi ngungu M23 imisozi yizengurutse. ngungu ubundi yubatswe ahantu navuga ngo ni nk'ikibaya, ni hasi bikagenda izengurukwa n'imisozi. Yego. rero yavuye mu mujyi ijya muri iyo misozi ariko ni aho ngaho ni ngungu n'ubundi. arega Sentama. Yego. nk'uko nari nabivuze. Yego. iyo aba FARDC baje ari uruvunganzoka, M23 isubira inyuma kuko itahita ibarasa iri imbere yabo. ikabanza ikabinjiza muri target neza. Yego. cyangwa ikareka bakegera imbere bagatangira kwicamo ibice, bamwe bagana iburyo n'ibumoso.
ubundi bagakubitirwa mu matsinda cyangwa se bagakubitirwa hamwe bamaze kugotwa. yego Uko niko bijya bigenda. Mushakamba rero ikintu uvuga aho nyemerera nsanga ari ukuri. Yego. Buriya umuntu uzi imiterere ya Ngungu niwe wanabimenya akamenya koko biriya bakoze, biriya FARDC na Wazalendo bakoze n'ubwiyahuzi. Genda bibona nk'ubwiyahuzi kubera iyi mpamvu. Iyo usubiye hirya ya Ngungu, yego, za Ruzirantaka, M23 iriyo, niyo ihafite. Noneho barenga Ruzirantaka baraza, batangiye kwinjira muri Ngungu. Yego. Rero ahubwo icyo nkeneye kubona filime ya FARDC na Wazalendo bakubitirwa hariya. Arega nawe tekereza impamvu nk'uko uyu muturage abivuze. Bameze nk'inkende, waravuga ngo ni imbeya. Imbeya ni ya nkende ifite ibara ry'umweru ahangaha ahantu nko mu ijosi hafi y'akanana. Yego. Tekereza impamvu mu musaruro w'urugamba tubona abapfuye ba FARDC tukabura ba M23. Yego. Bishora mu ntambara ntibatekereze ugusubira inyuma kwabo. Yego. Ariyo mpamvu bicwa bakabura n'uburyo batwara imirambo ya bene wabo. Yego. Bisanga baguye bari kuraswa imbere n'inyuma ntaho guhunga afite, buri wese agahirima uko bimukundiye yagira amahirwe akarokoka. Yego. Nuko rero byagenze mu misozi ya Ngungu nk'uko wabivuze, ariko M23 yabashije kwica benshi, by'umwihariko biganjemo abarundi nk'uko nakubwiye ngo abarundi nibo benshi hariya. Yego. Nibo benshi, ni nabo bari gupfa cyane. Baravuga ko hari koloneli wa Wazalendo wapfiriye hariya. Yego. Ndetse mu bice bya Sake, umuntu ahise ajya Sake, hari abacanshuro 8 bahaguye. Yego. Mu makuru angeraho hari abacanshuro 8 bahaguye. Abarundi bo bapfuye ni benshi cyane ku buryo kubabarura kubera intambara iri ahangahe mu 23 ntiyabarura ngo umubare uyu n'uyu, ariko bakubiswe nyine barirukanka. N'ubu baracyarwana birumvikana. Yego. Twakomeza. Yego. Abantu babyumve neza rero kuri iki kibazo, dusobanure neza ko Masisi ntabwo FARDC yayigaruriye. Na Ngungu ntigaruriwe. Ngungu ntabwo binjiyemo ariko baragose. Kuko M23 iri mu misozi yose ikikije Ngungu mo hagati. Ibi rero bisobanuye ko dushobora kwitega intambara ikaze ishobora guhitana bariya ba FARDC na Wazalendo bagiye kwinjira hariya. Twakomeza rero tukajya ku Barundi. Ibi nabyo bijyanye na biriya. Abarundi benshi, ingabo z'Abarundi nyinshi ziri mu nkengero zanze kwinjira. Zanze kwinjira muri Ngungu, ziri mu nkengero. Ibi bigaragaza ubwoba bafite. Yego. Barabona ko kwinjira muri Ngungu ari nko kwishora bakaba nka ya nkunguzi, harya ni inkunguzi y'inkware ngo ishoka agaca kayireba. Arega buriya usibye abaza ari imbonerakure bakajyana na Wazalendo, Abarundi akenshi baba barakozeho igisirikare, baba babibona ko bari kubashora mu bintu bigoye. Yego. Ahubwo turebe wa Murundi. Uriya Murundi tubwira amakuru ye. Amakuru namenye nuko ngo babafashe babazana ku gahato. Yego. Ngo babazana kurwana ku gahato, babazana muri Kongo, akaba yarafatanywe n'abandi bavukana 2. Babazana hariya. Turahera ku mwirondoro w'amazina ni Kaporari Shefu Rwamigabo Leo. Yego. Azwi ku kazina ka Redisi. Yego. Avuka mu mutumba wa Munyika, zone ya Kayelo. Ntabwo ari umutumba, bavuga umutumba. Ni ku mutumba. Yego. Zone ni Kayelo, komine Mpinga, Kayove, mu ntara ya Rutana. Urugo rwiwe rurahitwa Gikoto, mu gisagara cya Bujumbura. Yego. Aho ngaho niho iwe
nyirizina. yego Ubwo rero by'uko yaje byo urabizi wabitangaje. yego Uwo mugabo rero bari batangiye gutwikira kwiyitirira M23 ni ibinyoma pe. yego Ni ibinyoma, uko niko byagenze. Buriya utangaje umuntu ahatuye n'amazina ye biba bihagije. aha bavugaga ko ari umusirikare wa 23 none ukuri kuragaragaye, ba nyirawe abavandimwe be muryango we urumva ko babishyize ahagaragara bamumenye baturanye. Yego yego twakomeza tukajya noneho ku Kandare niba cyangwa se ibintu bitabaho Kinshasa yakoze. ibi ngibi yakoreye itangazamakuru ry'abafaransa rikorera hariya. yego twajyayo tukareba ibyo yakoze, kugira ngo yabahaye gasopo yabiyamye. ngo yabahaye atansiyo. ndabona yanditse. yego wenda reka njye ku nkuru nyayo. yego bandikiye umuyobozi wa TV5 Afrique i Paris mu Bufaransa. ibyo bamwandikiye reka tujye ku byo banditse. kubera ko bijya gusa byose, reka tubanze tuvuge ibitangazamakuru byose bandikiye. yego ni ibihe bandikiye? wari umaze kuvuga TV5. yego bandikira France 24. yego bandikira France Media Monde ari nayo ibamo RFI. yego bandikira kandi igitangazamakuru cyitwa TV5 wari umaze kukivuga. ni ibyo ngibyo byandikiwe. ni bine ni bitatu gusa impapuro ziratandukanye kuko hariho rukomeza. ubwo rero bitewe n'ururi hafi watangirwa tubwira uko byifashe ibiri mu reka turehere kuri rw'umuyobozi wa TV5 mo Afrique. yego TV5 televiziyo 5 ya Afrika ifite icyicaro i Paris mu Bufaransa. yego banditse ngo, ariko urabona n'uburyo banditse, urabona ko ari nk'urwandiko rumwe bandikiye abantu benshi, kuko banditse mesiye mu bwinshi. yego bivuze ngo ntabwo ari uyu directeur bandikiye wenyine, ahubwo ashobora kuba hari n'abandi bireba, bityo bikaba uru rwandiko rwareba biriya bitangazamakuru byose umaze kuvuga. urwandiko rero ibikubiyemo ruragira ruti les différents rapports du centre de monitoring des médias congolais, service technique du conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication indique que la ligne éditoriale adoptée par votre rédaction concernant les événements en République démocratique du Congo n'est ni objective ni équilibrée. ati birasekeje. ati dushingiye ku maraporo, urabona hariya navuga ni nk'ikigo gishinzwe ibintu by'itangazamakuru bikoresha amajwi n'amashusho no kwandika, byose biri hamwe. noneho bashingiye kuri raporo cyagiye gitanga. ubwo ni ikigo cya Kongo, ni ikigo cy'igikongomani. raporo cyagiye gitanga. noneho hano baravuga babwira abayobozi b'ibitangazamakuru by'abafaransa, babwira ko umurongo bagenderaho, umurongo w'itangazamakuru bagenderaho batangaza amakuru yabo, bavuga ko izo raporo zigaragaza ko umurongo wabo bigaragara ko ubogamye kandi udashyira mu gaciro. noneho bagakomeza bati nous avons constaté que nos reportages mettent régulièrement en avant-plan vos reportages mettent régulièrement en avant-plan les prétendues avancées des groupes terroristes actifs sur notre territoire, tout en minimisant les opérations réussies des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC,
qui se battent au prix de lourds sacrifices pour défendre la souveraineté nationale. Ati tumaze kubona ko amakuru mutangaza akenshi ashyira imbere ibikorwa ibigerwaho n'imitwe y'iterabwoba yitwaje intwaro. Si byaba n'umurava w'iyi mitwe? Ni avance ni nko kuvuga uko bagenda bafata ubutaka, uko gutera imbere kwabo. Nibyo mwivugira gusa, nibyo murata kandi baba bakorera iterabwoba ku butaka bwa Kongo, ku butaka bwacu. Noneho mugaha agaciro gake ibikorwa ibikorwa n'ingabo z'igihugu FARDC, ngo biranaminimiza, ni uko guha agaciro gake bitesha agaciro, ni nko gupfobya, gutesha agaciro operasiyo zabo. Kandi barwana bagira ubwitange mu kurwana kugira ngo barinde ubusugire bw'igihugu. Baba babikabirije ngo ku kiguzi gihambaye. Ku kiguzi gihambaye ubwo ni ukuvuga baba bashobora no kwiyemeza no gutakaza ubuzima kubera bazi ko hapfa benshi. Yego. Noneho agakomeza ati de plus byongeye kandi nous déplorons la diffusion répétée des fausses informations et l'octroi déséquilibré des tribunes médiatiques à ces groupes terroristes. Ati byongeye kandi tubabajwe n'ibyo musubiramo, mukomeza gutangaza musubiramo amakuru y'ibinyoma kandi no kuba mutanga umwanya, urubuga rwo kuvugiraho mu buryo mubogamira kuri abo baterabwoba. Ni ukuvuga kuri leta ya Kinshasa yo ihabwa umwanya muto wo kuvugira kuri ibi bitangazamakuru, ahubwo abahabwa umwanya munini nabo bita abaterabwoba. Ariko ahangaha Mushakamba tuvuge tubisubire, ndagutera urwenya, sinzi hari mugenzi wacu ya mafaranga yabashizemo, hari mugenzi wacu yego wigeze ahamagara, niba ari Muyaya, oya ni Nuza, ninde Kayiko, oya na Muyaya aramuhamagaye, arangije aramubwira ngo tetwa Rwande baraceceke ni umunyarwanda. Mbese uwo muntu bamuha urubuga bate atukana gutyo atazi gukoresha itangazamakuru? Oya usibye n'ibyo, ibingibi ni ukubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kuki badashaka ko itangazamakuru rivuga ko batsindwa ariko kandi batsindwa? Kandi noneho ni ibintu bigaragarira buri wese. Umurundi niwe uvuga ngo sagaseseshwa rumuri, ntabwo ari agaseseshwa rumuri. Neze umuntu yakuvana Cyanzu na Runyoni akakurengana mu bufamando, abahazi bazi kumbwira intera ingana ukuntu ingana. Ni agahinda ka Masisi zone, ndetse kumanuka bakakuvana Cyanzu na Runyoni, bakakumanura Rucuru, bakakumanura Tongo, bakakumanura Kicanga, twakomeza tukabanza tukabagezaho itangazo ryose. Reka dukomeze, ngira ngo page ya mbere iri hafi no ku musozo. Yego. Agakomeza ati il est inconcevable que de telles pratiques soient acceptées. Warugeze c'est péchant, nous semblons ce penchant. Ni penche, yego. Ce penchant nous semble contraire à l'éthique journalistique et tend à semer la panique et à amplifier le sentiment d'insécurité parmi les paisibles populations. Ati uku kubogama, ati kugaragara nkaho kunyuranije
n'imyitwarire n'amahame imyitwarire n'amahame. Etike burya ni ibintu bijyanye n'imyitwarire, yego, uko umuntu agomba kwitwara. Binyuranye n'amahame n'imyitwarire y'abanyamakuru, kandi biganisha nko gusemera kanike, nko gutera impagarara, gutera impagarara, gutera ubwoba mu baturage. Bigaragara nko gutera ubwoba mu baturage no kubibamo ibyiyumvo bijyanye n'umutekano muke, yego, mu baturage batekanye. Hano baravuga ko batekanye, paisible population. Il est inconcevable que de telles pratiques soient acceptées en République démocratique du Congo, alors qu'elles sont rigoureusement interdites dans d'autres pays. Ati ntabwo byumvikana ko imikorere nk'iyi yakwemerwa muri Congo, kandi mu buryo bukakaye bukomeye. Iyi mikorere irabujijwe mu bindi bihugu, bavuga ntiyemewe mu bindi bihugu. Ubwo rero sinzi, komeza kuri noza ku ipaji ya 2. ni aka gafite ubururu hejuru, gasozwa na sinyatire. Gasozwa na sinyatire, yego. Kamanze ngakurure hano nkarebe. Hasinywe na Mboriko. Niko. Yego. Agakomeza ati en tant qu'organe de régulation du contenu médiatique, nous exigeons de nos médias, de vos médias, une couverture équilibrée, rigoureuse et respectueuse des principes fondamentaux de diversité d'opinion ou de vérifiabilité des sources, principes sacrés en journalisme. Hano ameze nk'umwigisha amahame y'itangazamakuru. Nibyo nshaka kumwibutsa. Arimo aramwibutsa amahame y'itangazamakuru. Avuga ati twebwe nk'urwego rushinzwe gukebura ibijyanye n'ibikubiye mu makuru atangazwa, ati turategeka, nta nubwo atanga inama, arategeka. Turategeka ibitangazamakuru byanyu kujya bitangaza inkuru zishize mu gaciro. Ikiribure ni ukuvuga zitangaza ibya bose, yego, nta n'umwe ziheje. Noneho shingiye ku kuri, yego, kandi no kubaha amahame shingiro yo kwishyira ukizana mu gutanga ibitekerezo, no kuba abantu bagenzura isoko y'amakuru, aho abantu baba bavanye amakuru. Ibyo ngibyo bikaba ari amahame y'itangazamakuru. Sakire, ubwo ni amahame umuntu atakwiriye kwirengagiza mu itangazamakuru. Yego. Sakire, biri sakire ni ukuvuga ni ikintu kiri sakire, ni cya kintu cyubahwa, ni amahame yubashywe. Yego. Utashobora kwirengagiza mu itangazamakuru. Noneho agakomeza ngo de ce fait, toute tentative de manipulation de l'opinion publique ou de glorification directe ou indirecte du terrorisme exposera votre média à des sanctions exemplaires et sévères. Shakamba imvugo irakakaye. Iki imvugo nyibonamo jewe ndabona ko biriya binyamakuru bashobora kubyiyenzaho bakabifunga. Ntabwo babifunga kuko kamera bikoresha si izabo. Bashobora kubirukana hariya, ariko ntibizababuza. Bashobora kubyirukana hariya nyine, niba hari n'abakozi babyo babaga hariya. Yego. Nibakomeze kuhakoresha.
bazaca Bunagana bajye kwa Nanga. ubundi bazigire kwa Nanga ko Nanga atabaheza cyane. Aha rero iki gika icyo kibuze bavuga ngo kubw'iyo mpamvu ngo kugerageza gukoresha ibitekerezo by'abantu uko kwakorwa kose cyangwa se ku glorifier ni nko gushimagiza gushimagiza waba ubikoze mu buryo buziguye cyangwa butaziguye gushimagiza ibikorwa tubyita ibya M23 ibikorwa by'iterabwoba hano baravuga by'iterabwoba ntabwo bavuga ariko ubwo mu yandi magambo ubwo urumva aho biganisha wari unahavuze gushimagiza biziguye cyangwa bitaziguye ibikorwa by'iterabwoba bizatuma ibitangazamakuru byanyu bihanwa mu buryo bw'intangarugero kandi bwihanukiriye uburyo bwihanukiriye bw'intangarugero niyo ngiyo ngira ngo wenda uru rwandiko rwonyine rurahagije mushakamba dukomeze n'iki gika gisigaye dusoze yego dusoze agakomeza ati la responsabilité qui vous incombe dans le traitement de l'information est cruciale pour garantir un climat médiatique constructif et responsable ati inshingano zanyu yego ni ukuba mwashungura amakuru mukayashungura mu buryo bw'ingenzi kugira ngo mutangaze amakuru yubaka mutangaza amakuru yubaka amakuru yubaka ubwo hari ayo bashobora kwirengagiza ku bw'uru rwandiko ibyo bavuga baragaragaza ko hari ayo bakagombye kwirengagiza bitewe n'uko abavuga yenda ibibi ku ruhande rwa leta cyangwa intege nke runaka yego agakomeza ati et il ne vous est pas trop tard pour rectifier les tirs et tenir compte de nos observations ati ntabwo murakererwa ati ntabwo hano hashyizemo akantu k'inyoroshyo yego ati ntabwo murakererwa mushobora kwikosora igihe ntikirabarengana mushobora kwikosora kandi mugakurikiza inama tubaha cyangwa ibitekerezo tubahaye akavuga rero ati veuillez agréer monsieur l'expression de notre considération ahangaha bamusezera kugira ngo nta kintu kinini twumvamo muri aka ngaka ahangaha ngira ngo urwandiko urarwumvise kandi n'izindi banditse mushakamba zose ni umujyo n'umwe zimeze kimwe usibye amazina y'ibitangazamakuru yego ndabona ari Mboriso Bruno wayisinyeho yego ikintu nakubwira kuri iri tangazo bwana Sentama rero ni kimwe yego iyi ntambara imaze igihe yatangiranye n'urugamba ubundi urugamba rugitangira itangazamakuru n'iryo muri Kongo ryatangazaga ukuri kose yego Kongo ibonye bari gukubitirwa hareba inzega FDLR imaze kubagana kugira ijambo muri FARDC bateka duhindure intambara yo kuri media bicaza abanyamakuru habanje gusohoka itangazo nk'iri muri Kongo ribuza abanyamakuru ngo gufasha umwanzi gutangaza amakuru ngo aca intege abasirikare ba FARDC ngo aha imbaraga umwanzi ngo agaca intege abaturage bafasha cyangwa bashyigikiye FARDC yego iryo tangazo ryakurikiwe no gufungwa kw'abanyamakuru batandukanye barabawe bafungiwe Makara hoya ntabwo bajyanwe za Makara uyu nguyu yafunzwe nyuma kubera bya bibazo bya wa mu Shelbe Okende wishwe wafungiwe muri Makara ninde se ni Sanisi Bujakera yego wafunzwe azira kuba yaratangaje iby'urupfu rwa Shelbe Okende ariko biriya byose tubifata mu rwego rumwe mushakamba ariko nyine mu gihe turajya ku by'itangazamakuru ku by'intambara yo muri Kongo ya M23 yego niho turibanda cyane kuko natwe byatugezeho
yego nshaka kugira ngo mbivugire hamwe. yego Abo banyamakuru, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika yarafunzwe, hari n'abandi batandukanye bagiye bafungwa bagasohoka uko banditse bemera ko batazongera gutangaza inkuru nziza kuri M23, batazongera kujya gutara inkuru mu bice M23 kontorora. Igihe bakeneye amakuru bagomba gusaba FARDC ikabaha abantu bayiha amakuru, babaha amakuru. yego Niko byaje kugenda. Urabizi ko bakoresha amasosiyete sivile n'abayobozi bo muri ibyo bice ariko bari mu buhungiro. yego Ibyo birangiye, hakurikiyeho gucecekesha ibitangazamakuru mpuzamahanga bihabwa amafaranga ngo bijye bivuga inkuru nziza kuri FARDC byirengagiza M23. Ibi bitangazamakuru bwa mbere byarahawe bihabwa amafaranga, yego ariko kubera ko ukuri kwa M23 kwaganje uyu munsi, yego babuze uburyo babigenza batangaza ukuri. Icyababaje ni tombe ya Masisi zone na tombe n'amakuru bataye cyangwa bagiye gushaka mu bice byo muri Rubero. Uribuka kuri TV5 hagaragaye bavuga ukuntu FARDC iri kubiba. yego Ibyo byose nibyo bahuje bituma bahitamo kwandikira ibitangazamakuru babiha avertissement ya nyuma cyangwa se nyirantarengwa. yego Ibyo rero tubiye inyuma gatoya. Nyuma yo babonye ko ibitangazamakuru byo mu Rwanda by'umwihariko YouTube, ibitangazamakuru bikorera kuri YouTube biri gukora cyane bitangaza ukuri kubiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego Icyo gihe bahise bafata umwanzuro, basigiye muri YouTube babwira ko kwaba ari ukubangamira abakozi babo abakorera kuri YouTube batera utwatsi, amafaranga yabo irayanga. Iyanze bahita binjira mu buryo bwo kuripotinga inkuru, bakajya baripotinga buri nkuru irimo video ya M23 kuri aba bafasha ahantu, irimo amafoto ya M23 bakohereza. Icyo gihe hari ibitangazamakuru byafunzwe birimo Sabyinyo News, yego nubwo baje gufungura indi Sabyinyo ya kabiri. yego Bafunga igitangazamakuru cya YouTube nakoreshaga yitwa Impamo News TV. yego Bafunga Gakondo News TV, Gakondo Radio na Televiziyo Gakondo. Ubu yafunguye radio, ubu noneho yafunguye Gakondo News TV. ndayibona ya Mandevu ndashoma. Ariko Radio Televiziyo Gakondo yarafunzwe. yego Hafungwa n'izindi zitandukanye, ndetse na Bingo yari yafunzwe ariko baza kuyirekura nyuma. yego Baza kuyirekura nyuma kubw'amahirwe yagize. ni byinshi bagiye bakora, ni byinshi byagiye bifungwa, bagiye bahakinga ibintu byinshi kugira ngo nicyo batuzizaga ko dupromotinga cyangwa twamamaza cyangwa dukwirakwiza duteza imbere iterabwoba, kuko iterabwoba icyo babahoraga kiri no muri uru rwandiko twasomye. Yego, ni kiriya rwose kidahindutse. Yego, nge rero kuko nari nsanzwe mfite Umuco Wacu TV, nahise nkomereza ku Muco Wacu ndeka gukomeza kuko impamo yari ifunze. Nazikoreshaga zombi, ariko mpitamo gukomereza ku Muco Wacu TV. Rero ikintu hano kiriho mboneraho no kubwira abantu usanga bari kutubwira ngo tugaragaza video tukabereka ngo uduce dutoya, video ntoya. yego Biriya tuba tugerageza guhunga ibirego bya Kinshasa iturega buri munsi, kuko buriya buryo bugaragaza ko video turi gukora atari shingiye kuri ibyo bigande kuri video za M23, ahubwo ari video zacu turi kwifashisha ayo mavideo kugira ngo dutambutse inkuru yacu. yego Rero ngira ngo na Bwiza yo baherutse kuyifunga vuba, ariko yagarutse uyu munsi. Byiza cyane kuba yagarutse. Yagarutse, nabonye umuyobozi wayo abyandika. Byiza cyane. Rero bagomba kumenya ko nk'uko M23 irwana intambara, niko itangazamakuru naryo rirwana indi ntambara. Ariko ukuri kuzigaragaza kandi kuzakomeza kwigaragaza. Sinzi impamvu, ahubwo buriya hari urupapuro bandikiye Al Jazeera, nuko tutabashije kurubona. Bakaba barayihanangirije ikabasuzugura. Al Jazeera bari muri bombori mushakamba, ngira ngo cya kiganiro urakibuka, ikiganiro twanagicishijeho. Yego, cya kiganiro cyari koroje bari muri bombori.
byiza cyane rero ngira ngo twanakomeza kuko dutanze ukuri ku Reka bikorwa ariko gatoya twikomereze. mbere yo gukomeza yego mbanze nibutsa abantu badukurikira ikintu kimwe. yego duhora tubabwira ngo birengagize ibinyoma bya Kinshasa. yego niba hasohoka itangazo nk'iri ryoherezwa i Paris yego ribuze ibitangazamakuru gutangaza inkuru nziza kuri M23, yego barumva umunyamakuru wo muri Congo n'undi muntu wese ukoresha social media muri Congo azandika gute kuri M23? birumvikana kuko baba bamufiteho bashobora kumugeraho bahita bamwica. birumvikana ntabwo bamukorera ibintu bizima. Buriya na bariya ba Micombero twirirwa tuvugana ba Kibumba n'abandi batangiye bakora neza, ni ukwigura ariko baraganzwa barigura. hari umuntu wabimbwiye neza nambwira ati FRDC barwana intambara yo kwifotoza gusa. Yego, reka dukomeze noneho tunyarukire i Goma. ngo ibicuruzwa byahenze. umva ibiciro byaduze mugane w'umurundi. bimeze bite? nyuma y'uko Masisi zone ifashwe, intambara ikaguka mu bice byo muri Masisi, ibiciro by'ibiribwa byahise bizamuka, ibitoki, ibirayi, ibigori. urumva no muri Kivu y'Amajyepfo naho intambara irahari ntibivayo. bamwe mu bacuruzi bo mu isoko rya Aranine, rimwe mu manini acuruza ibyo kurya biturutse muri teritwari ya Masisi, bavuga ko ubu umufuka w'ibirayi uri kugurwa $100, amafaranga angana n'igihumbi. erega ibirayi bitunga Goma bituruka ahantu habiri. ibirayi bitunga Goma bituruka mu Rwanda, ibindi bituruka ahantu bita Ingungu. mu gihe rero Sentama yego hatarafatwa Masisi zone n'iyi ntambara itarabyuka, yego umufuka w'ibirayi waguraga $48, none wazamutseho 52. yego ibi rero bikaba byatumye abaturage batabaza bati sinzi uko turi buze kubaho, bavuga bati leta nibafashe. ariko ari nako ku rundi ruhande babwira M23 ati mwakuye ikibazo mu nzira mukahafata tukamenya ngo bibaye nyabagendwa. yego ati twebwe uzafata tuzamuyoboka. yego ubwo rero M23 ibyumve, ariko uko iyi ntambara FARDC yishoramo imbaraga, ngira ngo usibye kuba abari ku bura bwinshi bw'abari abasirikare bagwa ku rugamba, ariko ubundi ubwabo bateza ibibazo muri Masisi mu mujyi wa Goma, kuko bakeneye kurya kandi bagahaga, kandi FARDC ntibagaburira. birumvikana ko bagomba kwica no gusahura. niko bimeze mushaka. reka tukomeze. yego, imiryango mpuzamahanga yashyize igitutu kuri Tshisekedi kubera kwica abakuruna. abakuruna ni rwa rubyiruko rwo mu muhanda. noneho bafashe umwanzuro wo kujya babacira imanza bakabahanisha cya gihano cy'urupfu, kugira ngo si ibintu twihimbiye, abantu bagiye babona. utaranamubonye azatubwire tumubereke. uwitwa Constant Mutamba ni minisitiri w'ubutabera wa Congo. yari n'ahantu mperutse kubona amafoto babakuru na bose babaziritse bagiye kubarasa. yego nuko ntahise nyafata, ariko nayabonyeho rwose kandi ntabwo yari Photoshop. yego kuko mu mibare twari dufite mu minsi 2 ishize yari imibare y'abakuruna 102 bari bamaze kwicwa mu minsi 2 ishize, uretse none n'ejo hashize ngira ngo ni 102. gusa bavuga ko hari abandi 70 nabo bagiye kuburanishwa bakaza kwicwa. yego imiryango mpuzamahanga rero yasheze iti Tshisekedi turashaka ubivuge watuye, uvuge ko ukuyeho igihano cy'urupfu. bimeze bite? Amnesty International umuyobozi wayo ushinzwe Afurika y'Amajyepfo n'Uburasirazuba witwa Sarah Jackson, yego yagize ati Perezida Tshisekedi agomba guhagarika bwangu kandi ku mugaragaro imigambi yo kwicira abantu muri gereza ya Angenga cyangwa ahandi. inteko ishinga amategeko ikwiye kwemeza isubika ry'igihano cy'urupfu mu gihe hategerejwe ko gikurwaho.
yego iyi Amnesty International yagaragaje ko kohereza abantu muri gereza nka Angenga bihangayikishije kuko isanzwe ipfiramo benshi bitewe no kubura ibiribwa bihagije ndetse n'indwara zibibasira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko wari ubivuze biciye muri Costa Mutamba bavuze ko bagomba kwica abakuruna, ariko yanasabye ko ngo n'abayobozi banyereza umutungo w'igihugu nabo ngo bazajya bicwa. Bwana Sentama, ngira ngo yanabivuze rwose, ngira ngo hashize amasaha make abivuze. Uku tubivuga rero niko ku mbuga nkoranyambaga byakomeye. Yego, abantu bose bavuga bati Kisekedi wikwica abana ba Kongo, bakabihuza n'amafoto y'abana bari mu gisirikare cya Wazalendo. Bati aba bana uri kwica bangana n'abari kurwanira igihugu. Yego, nabo mubahanye ejo bagororoka bakajya kurwanira igihugu aho kugira ngo mubice mubaziza ubusa. Yego, Sentama rero nuko byifashe, ngira ngo amakuru ajyanye nuko yari ameze. twagana ku musozo. Yego, reka dushimire rero abari badukurikiye Mushakamba. Dushimire abakunzi bacu, tubibutse ko twaganiriye ku kuba FRDC yananiwe kwisubiza Masisi cya teritware. Yego, tubabwire ko twaganiriye kuba hari abarundi, ingabo z'abarundi nyinshi ziri mu misozi iri mu nkengero za Ngungu, ni hariya muri Masisi mu gice cy'amajyepfo ya Masisi. yego, twanababwiye ku murundi wafashwe agaragaye bamutwaye kuri moto. Tubabwira umwirondoro we, ahavuka mu Burundi. Ikindi twaganiriye ku kuba Kongo Kinshasa yahaye gasopo ibitangazamakuru byo mu Bufaransa bikorera hariya muri Kongo. Twabasobanuriye urwandiko yandikiye ubuyobozi bw'ibyo bitangazamakuru ibashinja kubogamira ngo kubaterabwoba, noneho ibihanangiriza ko bashobora guhindura cyangwa ikaba izabafatira ibihano bikaze. Ikindi twaganiriyeho, twagiye i Goma tureba ukuntu ibiciro by'ibiribwa ibindi bicuruzwa birimo kuzamuka cyane kubera intambara ziri kubera muri kariya gace ka Masisi kari hafi ya Goma. Ikindi tuganiriyeho rero, dusanze ko imiryango mpuzamahanga irimo Amnesty International yashyize igitutu kuri Kisekedi kubera kwica abana bitwa ba Kuruna, urubyiruko rwitwa Kuruna, aho babica bagendeye kuri cya gihano cy'urupfu. Bakaba mu minsi ishize bari bamaze kwica abagera ku 102, hari n'abandi bategereje gucirwa urubanza ngo bahanishwe cya gihano cy'urupfu. Bunzi rero b'Umuco Wacu TV na Radio Televiziyo Nuru Mashariki, turabashimiye kuri uyu mugoroba. Murakoze cyane, muraraharyana, ariko kandi ntimwibagirwe gukanda subscribe, ntimwibagirwe gukanda like, mukande na share, amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu, ndetse munatwandikire mubinyujije ahanditse comments, mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo byanyu kugira ngo turusheho kwiyubaka. Mugoroba mwiza. Yari Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abari badukurikiye bose aho bari yagiye atandukanye. Imana ikomeze ibahe umugisha.